Zove, ko te zove? Halo? Čeros, ma šta me ja, koji si ti trapija, ti ono baš da. Drugi šef, aha. Što? Može, ekipa, pozvani smo na rođendan od Frame. Koji rođendan? Frame. Pa kad? Na partiji. Kada? Sutra. Kada? U Rijeci na Trsatu. Sutra? Šta ti je ovo? Nema pojma! Mislit ćemo nešto, da kažem da dolazimo. Ma Ne, mi dolazimo, nema beda, nas je 10. Dobro, ajde, čao, bok. Bok! Moram se nema Ajmo kući! Sretan rođendan! Joj, sretan rođendan! Joj! Sretan rođendan. Sretan rođendan. Sretan rođendan. Sve najbolje! Sretan rođendan. Čekajte me! Sretan rođendan! Naša Frama najbolja je Frama. Naša Frama najbolja je Frama. Nikad nikom nije loše s nama. Nikad nikom nije loše s nama. 1, 2. Od srca! Franjo, Klara, naša su ekipa. Franjo, Klara, naša su ekipa. Sa njima je uvijek dobra spika. Sa njima je uvijek dobra spika. 1, 2. Od srca! Sveti Franjo, oče naš serafski. Sveti Franjo, oče naš serafski. Daj da hodimo mi uvijek bratski. Daj da hodimo mi uvijek bratski. 1, 2. Od srca! Čak iz Istre večeras pjevamo. Čak iz Istre večeras pjevamo. Pravi rođendan mi čestitamo. Pravi